Biskit na pintok po rin. Wala kang business para tayo naman. Wala naman tayo. Push ba ako na? Bacon cheese Hungarian sir, yung best seller na. Ilan rice sir? Isa lang?
lang sir, takbokin po 3 days po. Dahil Korean chicken, takbo ka dito. Rice, masih so. Try na po ma'am, PTs lang. Kok ayam aja. Kata nga doon siya. Kata ka daw. Yo yo. 3 days po, Korean chicken po, takbokin, bibimbap, bibimbap po. Ay, Thank you, sir. samgyupsal po, Korean chicken po. Rice. Rice pudding. 5 order. Ayan, taste po, takbokin po, samgyupsal po. Korean chicken po, mag-PTs. Korean chicken po, PTs po, takbokin po, samgyupsal. PTs po ma'am, try na po muna. Ay ma'am, Korean chicken po, try na po ma'am. Best ka samgina. Really samgina, fake samgina. Try na po lahat. Meron po tayong honey butter yung Bibimbap po. meron po tayong solo 150 sa duo naman po po. Meron din po tayo with rice 150. Isang flavor lang po. Korean chicken po ma'am, PTs po, takbokin. Takbokin po. Meron po kami samgyupsal. Bibimbap din po kami. May fish cake na pintok po rin. Regular lang po, 150 po. Follow po namin 150 po. 200 po yung ganito. 200. Kasi 3 piece po namin with rice, 150 po. The simple rice. Very the simple. One something. Isa lang ngayon.
Magkano yung crab? 200 po. Hindi na po. Sa pasta po. Meron dito din ang beer dito. Beer. Tama-tama sa pagpulutan yun eh. Wala dito sa inyo. Puro pagkain lang. Dito. Ano po isang daan? Thank you.
Yes, madam. Thank you, madam. Yes, madam. Bibingka po ito bongbong. Madam, sa inyo, madam. Anong patay na yan? Bibingka, sir po ito bongbong. Gato ko yun yung gan. Wow. Madam. Yes, madam. Sa inyo, madam. Yes, sir. Say, sir. Madam, sa inyo po. Yes, madam. Sa inyo, madam. Yes, madam. Yes, Say, po. ma'am. Say, madam. Say, madam. Ilan ba? Ilan sa inyo, be? Isa. Diretsa, madam. 25. Ilan sa inyo, be? Bibingka po ito bongbong. Yes, madam. Madam, sa inyo, madam. Yes, ma'am. Bibingka po ito bongbong. Ilan sa inyo, be? Yes. Madam. Yes, sir, sa'yo, sir. Bibingka, sir po ito bongbong. 300 kasi, sir. Kulang ka pang 200. Yes, sir. Sorry po. Yes, madam. Sa inyo, madam. Yes, madam. Yes, madam. Sa inyo, madam. Ma'am, ano kasi sa'yo? Special vegan kami. Awa, laban ng tala po ito. Bilang kayo ka rin? Bilang kayo ka rin? Apat? Dapat ating nabiyasa, ating biyasa. Wow, wow, nano. Tatlo lang kami dito. Tatlo sila doon. Yay! Saan? Ako na. Sa inyo, madam. Hindi, nakapito si Boston. Oh, nakata. Vlogger kasi. May page ka sir.